Mwiriwe neza bakunzi bagorera HF TV. Uyu ni umwanya gorera HF TV bagezaho amakuru abagezweho. Amakuru mugiye kugezwaho n'umukunzi wanyu Ken Rockfish. Uyu munsi kuva mu gitondo hiriwe humvikana inkuru y'urupfu rwa Padiri Ubardi Rugirangoga. Uyu mupadiri akaba yaramaze iminsi arwariye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yarwaye indwara ya COVID nyuma ikaza kuyikira, ariko bikavugwa ko yasize imwangije mu bihaha, aho yakomeje kuremba biturutse ku ngaruka za COVID. Iki gitondo rero nkuko tubibona mu itangazo rya nyiricyubahiro Musenyeri Sister Kizimana, umushumba wa Diocese Gatolika ya Gikongoro, akaba n'umuyobozi wa Diocese ya Cyangugu, aratangaza ko Padiri Ubardi Rugirangoga wari umaze iminsi arwariye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitabye Imana mu rukerera rwo kuwa 8 z'ukwa 2021 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu padiri ari mu bantu bihaye Imana bamenyekanye cyane kubera ko bivugwa ko yakoreshagwa n'Imana mu gusengera abantu bagakira indwara. Akaba yari amaze iminsi yararwariye muri indwara ya COVID, yaje gukira ariko igasiga imwangije ibihaha, akaba ari byo bimuhitanye. Nkuko rero bigenda biboneka ku mbuga nkoranyambaga ku bakunzi biwe, bakimara kumva iyi nkuru byagaragaye yuko bacitse umugongo, yabaye inkuru y'incamugongo, aho n'ubundi mu bitangazamakuru kuri internet bya za YouTube na bitangazamakuru byandika n'ubundi byari biremaze iminsi bivuga ku burwayi bw'uyu Ubardi Rugirangoga, aho n'abayisikoro abatekamutwe bari batangiye gukoresha konte yiwe ya Twitter ngo barasaba inkunga yo kumufasha kwivuza, ariko bikaza kunyomozwa. Gorera HF TV rero nayo yari yabivuzeho mu gihe gishize ubwo yarwaraga remba. Mwese mwagiye mwumva ayo makuru ku bantu bakurikira Gorera HF TV. COVID rero dukomeze twubahiriza ingamba nkuko zashyizweho na Guma Kamonyi, Guma Muhanga, Guma Ruhango, Guma Nyanza, Guma Huye, Guma Nyaruguru, Guma Gisagara, Guma Nyamagabe. Abantu batuye mu ntara y'Amajyepfo bumve ko ari ku gahunda imeze, ariko banabisabwa kandi babyubahirize. Mu ntara y'Uburasirazuba ni Guma Rwamagana, Guma Kayonza, Guma Gatsibo, Guma Nyagatare, Guma Kirehe, Guma Ngoma, Guma Bugesera. Babyumve ko ariko basabwa babyubahirize. Mu ngengo y'uyu mwaka ugiye kuza, akagari urwego mwari mumenyereye rutanga serivisi ku rwego rw'ibanze rukaba rwari urwego rwari rufite abakozi 2, umwaka utaruhishiwe rugiye kugira abakozi 4. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaroke nkuko tubikesha TV1 n'ikinyamakuru Hanga cyandikirwa kuri cyandika, biravugwa ko mu ngengo y'imari y'umwaka utaha yashyizeho uburyo bagiye kongerera ubushobozi akagari, nkuko bitangazwa n'uwo munyamabanga wayo Dusengimana Samuel, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Yabwiye itangazamakuru ko umwaka utaha iyi gahunda izatangira gushyirwa mu bikorwa. Ati ubu twatangiye gutegura uburyo akagari kagiye kongererwa ubushobozi. Ubusanzwe akagari kagiraga abakozi 2, ubu tugiye kongeraho abandi 2 babe 4. Yakomeje avuga ko bagiye kongera ubushobozi kuzajya akayobora. Ati mu rwego rwo kunoza serivisi tugiye kongera cyangwa gushyiraho uzakayobora akaba afite ubumenyi bwisumbuye. Akagari ni kamwe mu gatanga serivisi ya mbere kuko kegereye umuturage. Ikindi gitekerezo cyo kongerera ubushobozi akagari cyatangiwe mu mwiherero wa 2018 gitanzwe na Habitegeko François, umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru. Icyo gihe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko byumvikana, arabyakira, igisigaye ari kubyihutisha bigashyirwa mu bikorwa. Mu Rwanda harabarirwa utugari 2248, dufite abakozi 4218. Ubwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangizaga umwiherero w'abayobozi b'inzego z'ibanze, nibwo Habitegeko France uyobora akarere ka Nyaruguru yagejeje ku mukuru w'igihugu icyifuzo cy'uko urwego rw'akagari rwakongererwa abakozi, maze umukuru w'igihugu yemeza ko iki ari icyifuzo cyumvikana kandi gikwiye kwihutira gushyirwa mu bikorwa. Nyakubahwa Perezida,
tubona hakwiye gufatwa icyemezo abakozi benshi bari ku karere bafite ubushobozi n'abari ku murenge bakagabanywa bagasaranganywa mu nzego z'utugari. Ikigaragara nyakubahwa perezida, nta yindi ngengo y'imari ikenewe, ariko nubwo yakenerwa ibihombo duterwa n'uko ruba rwego rudakora neza. Ikibazo rwose cyumvikanye, uko gisobanuye kirumvikana, ni ukubishyira mu bikorwa gusa, igisigaye ni ukubyihutisha bigashyirwa mu bikorwa. Nyuma y'imyaka hafi 3 umukuru w'igihugu asabye ko ibi byakorwa, kugezana n'ubu urwego rw'akagari ruracyafite abakozi 2 gusa, ari bo umunyamabanga nshingwabikorwa wako n'umwungirije ushinzwe imibereho n'iterambere ry'ubukungu. Ibyavuzwe n'umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru ku rundi ruhande binashimangirwa na bamwe mu banyamabanga nshingwabikorwa b'utugari baherutse kubwira TV na Radio 1 ko urwego rwabo rugira inshingano nyinshi, bityo nabo bagasaba ko bakongererwa umubare w'abakozi. Ko urebye n'imihigo dufite y'akagari ni imihigo myinshi cyane, abakozi 2 badashobora kubasha gusohoza neza, ariko urebye tuba twavunitse, dukora aho ahagakozwe n'abantu benshi kandi turi 2 gusa. Ni ukuri rero twakwishima tubonye hongerewe abakozi ku kagari, ariko icyo dusaba byakwihutishwa. Ku rwego rw'akagari haba akazi kenshi, aba serivisi nyinshi, kandi tukazifatanya no kwakira abaturage no gukemura ibibazo byabo. Hari igihe haza inshingano nyinshi ugasanga sitifu yagiye mu nama, yene ugasanga se yagiye mu bukangurambaga bwa mitiweli cyangwa se bw'izindi nshingano, ugasanga akagari rimwe na rimwe karafunze. Ari igitifu nari gusiba inama ni ngombwa, ari sedo ntago ari narimwe kujya gukemura ikibazo cy'umuturage yenda watabaje hari hepfo, ugasanga akagari karakinze. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yakunze kugaragaza mikoro nk'imbogamizi yatumye iki cyifuzo kidashyirwa mu bikorwa, ariko kuri ubu iyi minisiteri irizeza ko mu ngengo y'imari itaha abakozi bo ku rwego rw'akagari bazongerwa, bikazanagendana no kuzamura ubumenyi busabwa kuwifuza kuba umuyobozi wako. Bwana Dusengiyumva Samuel ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Icyerekezo ni icyo ngicyo, nuko ubu bari gahunda kugira ngo turusheho kubaka ubushobozi ku rwego rw'akagari kugira ngo gahinduke koko ihuriro rya serivisi umuturage akeneye, kuko urebye intera irimo kuva aho umuturage atuye kugera ku biro by'akagari ni hafi, ku buryo tubona ko bizakunda. Biri bugufi, ntabwo mfite detaye ngo nzibe nazibaha, ariko iyo gahunda irahari, ndetse turizera ko muri ingengo y'imari tugiye kujyamo biza kujya gushyirwa mu bikorwa, ku buryo byibuze ku kagari hari abakozi 2, gitifu ndetse n'umwungirizi ushinzwe iterambere ry'ubukungu, hagira byibuze nk'abandi bakozi 2 bongerwaho. Bizakabandagira no kuzamura profile cyangwa se ibisabwa kugira ngo umuntu abe yaba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari. Nicyo cyerekezo gihari kandi kiraza gushyirwa mu bikorwa. U Rwanda rugizwe n'utugari 2148. Ibi bivuze rero ko nibura buri kagari kongerewe umukozi umwe, muri rusange aba bakozi baba 4296. Icyakora nubwo bimeze bityo, aha hakwiye kumvikana ko kongera abakozi ari kimwe, ariko kandi kunoza no kwihutisha serivisi zihabwa abaturage nabyo bikaba ikindi. Jean Dodier, Karini Jabo, Radio 1.